savana Richitamba sipokane savana Richitembisana na lita duru Richitembisana na lipa silote Ndamune ya mbiru yanga yote Uye umbura ula musiri salari ayan Uchiro buko di baba tubari enolisa Dari no Beautiful no rutorari Dizura ndichirira musindisona Ndupa hapa ndo nikamsiwa na mchachelezi wa Razoman mineteke ile ambayo titotenda pezu wa mitanu ndimu sero chikopaka wara ini aba wara ya bufumi na bubili mbekanya mshumo hino ndi mbekanya mshumo ya Reggae Massive ine bakoidiselwa nga France Mr. President Kwinda roitano badibaza pano ndimu sero chikotoma hino mbekanya mshumo mchachelezi wangu restotenda pezi mitanu minute musero chikopaka wara ya bufumi na bubili ridobarich kwamba na muimbi wa mzika wa reggae ndi Razoman ridobarich kwamba na yapa noni maasiari adobalana musin ronodibana yapa noni muyani ndi maasiari Razoman katino nitanganeza na huto itani munawash ndi maasiari ya budi Mr. President na batichilizi bote ba musina FM ai mutakalo wodala zote ziko chimbira muyani na namani ti Razomani zote ziko chimbira muyani na namani faya mani hai mavoti akuvuleya riko zili buwabu ku mahezo ndizandeme rono diamba mani apano ni kakasho hei chipingani chopirao pedzi beba techelesa nyambedzano yashu ya utoma boba na mashudu vakono divori na Razomani ndinyi pedzi kamtechelesi hoyo ani yako techelesa namushi naye mani rusongo mchiba mani una mashudu au ri adivori richiamba nga Razomani ribari kuamba nga anyi hapa Razomani ndi musuwana we abebelwa kala tononda aya aulela kala kakumakulini yes sir ndi mundukana onovidzwa Malakia Mesia nedzamba la bwimbelili ndi Razomani ndi munna ene kaizizo ushambila zwazino ukudiwana anga apano ni Soweto Freedom Park ndayanduna izwi zwa muzika zwa thoma gai na Razomani ngori musi ni chevudzisa vamwe vho ramuzika ni ḓo pfa vachirai kha nne zwo thoma apa ndi gerekeni vamwe vari zwo to thoma zwezwi ri zwikoloni apa mutani wa Razomani ndowe tshimo ya muzika zwa thoma gai nahone no tutuwedziwa nga mini ezi za muzika za Razomani zwo thoma ndi chikhala zvakudibudi ngori ndichi aluwai ndova muthu we aluwela kha hezwinoni zwa kereke so ndava ndichijena hone kha kereke yova kereke ya chigubu so zwithu zwinji zenda ndichizita zva zvichituwelana na dzikhwairi u lidza zvigubu uyimba zwithu zwezwi ne ndichi aluwa zvakudibudi ndo dova muthu wa mashudu ngori ni kha hezwi zwa sialala ndova ndichidzulela tshifhinga tshinji ndichi khou usedziwa nga lito la vuthu ndisadzizo lito la vuthu kana lito la mzimu na ngoreni chifhinga chinji ndichidzula ndichikudziwana ndichikofara kha chikona cha makuleni cha khakhu ndofara ngoma ya chikona kuwane nga manda na tuku ndikadhiba muthu kana mutuku nga manda zvino zvoimbelela na zvakududi zvavunambi zvotitobva tsikuni ngori ndori ndiko aluwa mukegulu vasati ashangwa nemabvudza zvori orenga wadova na chifhinga cheiwe wava uchiko una mushumo wa muzvara wawo wachinanga mahanga walidza zvakutodisizina ndikuzvichinai zvava zikutuvelana na zvithu zvezvi zvazikulidziwa so ende ngacho chifhinga ndikadhova mutuku ngamanda so ndiyapenda kunozvibona ine zvatalente zviamba zvori naye ubva chikoni hai zvonaka hezvo Razomani fedzi usvika zvino Razomani nina albamu ngana munna washi Razomani zozino una albamu mbili na dzisingili na dzi-EP zvazvino ndikotobvuncha albamu last ndichidhapa noni muyani ndodi amba na hii albamu so yopedza yova last year nga dzipenga dzi-12 za November yova ichikubva ina track dza-12 ivi zvamuya mukhetho
ndanduni na vha ni tshi khou shuma na vho nnyi hanefha kha album dzedzi mbili Razomani? Kha ri thome hafhanoni kha heyi muya mukhethwa. Kha muya mukhethwa ndo shuma na Khotsimuhulu vho Vhadau vho Mudau vho Gerabiti ndi vhone vhe nda shuma navho track dzoṱhe. So hedzi track dzi khou bva zwanḓani zwavho u thoma kha track number 1 and to track number 12 ndi track dzine dza khou bva zwanḓani zwa Vhadau. Ndi album ya vhuvhili ine ra khamba nga kha album yo thoma ndo nda shuma Masana kha vho Gerabiti kha vho Daviki ya Masana kha vho Daviki ngori ri tshi khou shuma hii album ya vha idele nga mulalo kha Khotsimuhulu hovha hu tou thoma zwavhuḓi ndi tshi khou dzhena kha zwa music. Hovha hu tou thoma ndi khou dzhena kha zwa music, so vhathu vhanzhi a vho ngo tenda u i tevhelela nga nṱhani uri ni Razomani u khou tou tou thoma mara vha tshi thetshelesa vha ḓo zwi pfha uri hu munna u khou amba. U khou amba. Razomani tshifhingani tsho fhiraho musi ri tshi khou amba no sumbedzisa mani ni tshi khou swela u ḓiwana ni khou shuma na musiwana hounoni wa ha Netwadzi u khou swikelelea munna uyu Netwadzi? Havha vho Netwadzi ya vha nga tshilidzi mudzimu ndo fhedza ndo vha wana ndi na track mbili dze nda shuma navho kha hii album ya muya mukhethwa. Una track yo no vhidzwa Liduna ndi langafhi ndo vha ndo fara vho Netwadzi. Havha na track yo vhidzwa ndi ṱoḓo ḓivha baby nda ndo feature vho Netwadzi na awe. So zwe ndavha ndi tshi khou lila zwone mudzimu wo fhedza vho zwiita zwa velela khagala ngori ndi kale nga maanḓa ndi tshi khou vha lila Khotsimuhulu. Ṅwedzi hoyu une ra vha khawo Razomani muṱani wa Razomani u amba zwinzhi ṅwedzi hononi une ra vha khawo. Ṱhamusi ni nga tou ri phulela tshiphiri Razomani? Ya kha ṅwedzi une ra vha khawo hafha muṱani wa Razomani u amba zwithu zwinzhi nga maanḓa. Ri ḓo vha ri tshi khou celebrate birthday ya vho Razomani vho Miss ya Malaki ya Nedzamba aka Razomani nga dzi 29 dza March. Vho Razomani vha birthday nga dzi 28 dza March. U ḓo vha no ri ḓo vha ri khou ita mini? Ri ḓo vha ri khou celebrate birthday ya vho Razomani nga dzi 29 dza March. Ngango ḽiḓa luthihi kha ṅwaha Razomani. Ya ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ḽi ḓuvha ḽiḓa luthihi kha ṅwaha zwino arali wa sa ḽi pembelela sometimes u ḓo ḽi pembelela next time a wana uri tshifhingani tshi ḓaho a u tsha tou swika. Ri tshi khou ri ṅwedzi wavhuḓi wa mabebo ndi na themo na fulufhelo uri ri ḓo dovha ramba musi heḽi ḓuvha ḽo no swika. Ndi ḓo lavhelesa hafhanoni kha dayari yanga uri ndi lavhelese uri ndi dzi 29 March ti ndi dzi 29 March. Ya ndi ḓo lavhelesa hafhanoni kha dayari yanga uri ndi vhone uri hu ḓo vha hu ḽa vhungana. Razomani kani hafha nga dzi 29 March kana kha ḽiṅwe ḓuvha ḽa phanḓa ni na ḓikita na ḽine na ḓuvha ni khou pembela ḓuvha ḽaṋu ḽa mabebo Razomani? Before hanefha vhukati a hu tou ta zwa zwino ndi yeneyi party ya tou imelwa zwa serious mara kha hei vhegeni ya khou ḓa zwa zwino ri ḓo vha ri a pathembisa ri na ṅwana wa mukalaha Beshi Jobless u ḓo vha ana ine a tshi khou celebrate maḓuvha awe a mabebo. So ngauri ri shuma roṱhe na riṋe ri ḓo vha ri haningei ri tshi khou sapota ṅwana wa mukalaha Khotsimuhulu. Ya vho riṋe ya vho Nedzamba ya vho Razomani yo tou imeliwa straight nga dzi 29. I ḓo vha khou iteliwa gai ṱhamusi na riṋe ri nga pakapakanyana ra swika afho Razomani? Ndi Tembisa vha ri Tembisa Savana heinoni yavho Beshi yavho Razomani i khou iteliwa hafhanoni
Venderson Chiawelo. Ndinga hapa none khala chika mrohe ya 29 March ti. Ndiye ino ni anga hapa noni Joburg, hapa noni Soweto. Ndichawalo yanga hapo Gauteng. Ndichawalo yanga hapo Gauteng. Taburi mwaka mandara zomani roko visera Kagara. Tabusi bangwe baimbi bapano ayani mane Razomani bane batu babaone musi uchi kupembelwa bepa hili la duba la babebo la Razomani ndiba vio. Kai birthday ya Razomani una batu ba njinga manda bene batu babaone. Mwana mkala uko pusha nga ngendela kulunga manda so ndi uko shota support upakabe ndi bantu fara batu banofana nabo Kotsimulu bo Ramagweja ndi bantu fara makazi wabana bo Jinika ndi bantu fara makazi wabana bo Awe ndi bantu fara makazi wabana Murendi Mwimbi ndi bantu fara Kotsimulu bo Rofane Twadzi ndi bantu fara Kotsimulu Bodupa iki Masubelele ndi bantu fara Bonati Lion ndi bantu fara batu kana bonofana nabo Rezi Boy ndi muratu wangu oyo ndiona kujena za zinoka industrial music mara banga totekelesa zitreke zawe ai naye ukuda ndi bantu fara batu bonofana nabo Kinkwazo batu bonofana nabo mu apostola Pani M ndi dobandi chimbila na Kotsimulu bo Chipwambo ndi dobando fara batu bonofana nabo mama nabo Given Mama's Boy yodala ngamanda ndi vanji Razomani ndi vanji rabala lenga vya la tokovela rabala lenga vya la tokovela Fireman Razomani mwawopelaho mani dingamu ya mkhethwa lali kuita zwithu avanoni kakhasho hei arani kutumbula zwabudi loji ya mwedzi na vege mbili likabwima uthoma musi ndi zithu nubopolera pa dani tororwela bo ya mkhethwa Razomani. Okay Fireman. Muya muketa iwe koti randalama tireleze bana babo. Muya muketa iwe koti randalama tireleze bana babo. Divapama nendive mula aya divone nanga uchiro nianga nga ndichiandani divone pumolanga Pampaziliwa masinola vele sacho dalas nelo changa dibula tirele etoka mutawanga ndibone gundo buchilonianga ilibuwalo butaka mbilu yanga yeah. Rastafari. Yes, I. Ndi doba ndafunana pala nini chia nini chikuimba ngachishona. Yeah. Mariva okay. Mweya mutene Mariva zino hapo zino hii. Nobody na mungane wanga muwe we abachikoto undologelela zabudari Fireman. Baba kana wasikuifaranga chivenda so baifaranga ulwambo ngafa rofedza. Moya mutwere zvithu abafedzi rumu ya mukhetha. Tamulipo ngavanda Razomani. Hava bathu risongo vachiva hava arali vachitodoni buka kana vachitoda muzika wanu vani kwa mangapi Razomani. Kana vachitoda muzika wa Razomani kana vachitotobuka Razomani zvakudibudi. Kana vachitotobuka Razomani vangakwamana na manager wanga una number phone 2 uvidzwa DJ Kapi vajena ka Facebook ndi DJ Kapi Pro Studio Editor vajena ka TikTok ndi DJ Kapi Pro Studio Editor. The number phone ndi 072 985 376 apari ndizi dobolole 072 985 3760 zimwe dzari 064
903 2222. That is 064 90 32222. Kana vakwamana na producer yanga ndigera beat vangamukwama ka 074 2836160 074 2836160. Kana vakwama una mumwe muswanenda chimichinda nda kushumisana na izo zino upi chifua chifua zipi 079 543 5346 079 543 5346. Kana vatotelela vone vane vo Razomani arali ava vatu va sikho va wana ka 064 99 21 668 064 99 21 668. Ka zwa vhudavhidzani ka Facebook ndi Mr Razoman muimbi wa reggae ya Tshivenḓa na Razoman GBM yo hulesa. Havana iṅwe Razoman GBM yo hulesa. Havana iṅwe yo no ri Razoman Entertainment. Zamba zori ala vha soko Razoman dzi ḓo bva dzoṱhe. Razoman ani ngo vha tshivha vhathu ndi kho tamuliwa nga mannḓa ri ḓo dovha fho ramba thi. Fireman. Sila. One love. Thank you. Vamos a